Kinongnya kali sorkar juki tenat sorkar bapher kajela kila khmi renti baka sorkar kan se bainong sngi ya baro kadkum kador kababiang hakapor baka sorkar kapendon kameki hakapor election lakade haka election MLA MDC lani MP namar ki hapan tre palat ya kapor tre kam naki kendon tre kam jaka sorkar kata shipho baje menstep hadu san baje janmiet kumba kalong hadu kisnam balalen ka sorkar megalia kamdon ya kajing siu yaki kadkum kador sngi Henry la siu anta dia paro hakaba don yaki balik election duty shi benai la siu shi hajar tengka bad yau balik tang khendiat singiru la siu kumju la nya chu khendiat hakabe dei bonika senjpi ki ki mat rekam ki ba phi bo akhmat samta ka phaka met para nongnya kali ka bo jingi kali ka wei bangi bo akhmat kalong ba ini fight ya ka hok ini le ka hok jung rawar bodo kam tam ni banyak government jadi bare no ki yang tinggi grassroots level mah staff mah berde mulai kedon kebentang apa si tu ifi kemana press mah ba nak lain jumi kat bala nya fight be hok driver mat jumi recently gelap kan ke election kat ni kendo berkemle yang tu kami ke isu kalau ke sio ya ka by election de nak lain ni ka sion la thok sio bas tra pa government ka priang na department sio upriang ngin thok jumi bat ka bangi tho ni ong kan rem ki non ka podiri ya disi government driver multi government driver wala ikti ba bar kin ki bus kin ki lok kin ki mok ki tourist ba bar election tiru pli gitu ke disi den biang maka kamu driver ka di bakhya su fi bersimit so sabar bersimit duty ni jio opere yang ka shukwa ba ka message ba wala election department kan sing khya ka ni wala ni ri ba sa pending ni je ka MLA bodon ki driver ki ayo ka hok juki dan ni pat yo daru menta ki ngaya ba ka election department yang persi kam seman makir gi ong to si abangi sa biang kita kajing duk jofi kajing na kajing bam yo jofi ka MLA mo bagi pediang ya tre bertang ya corporate hi berkai department yang skon aga message ba ke MP election bonwan berkai MDC te kanong ta su ke gi joji kan ya bet nam ke gi tho bila pha sa government sa coalition department kan follow up itu jo nam bagi yo bet korit ka bila tho nomor menah kani ba dep ni don ni trelang ba not isu ni don ba not isu spesial ke saya kebetulan kalau banyak not isu bangidan bahkan naglan mangani yo message baki por election por kiyo onrem kini government drivers kemudian ada order ke bami bar election department bagi driver kiyo onrem bidan podiriet kata kali lais pa sisnya tinggi dak long ni tho ni pan ju tho pan naglan ke kopi ai ni close bangi pha sa usiu lop deng tu tinggi kami ke order mana ni kami tu pas pasan publik apply election department kalau pha distribute babon ki ni ki district bro di babul di district commissioner office belarsi yang tu menta don ki district ki bala yo don bagi pat yo message kolong banak lin ki ai ki ong ba kamut ba ngim yo ngin sayo tinggi be sai ka por tang ta hilong we ba kan ka election department soba kan ki kya ngi driver bukai ka hok jingi soba kan tu ai ka por biang bangin duk ai ka tai karena kita awak sarkar kan bore itu per day kejukwa jungi kham tho ai gariet ngi tho be sa election department ba kan follow up ga podri rendon ka podri jadi bendong mission close ya ka ni ka city be nagalan ke lais pa isu ai galong example be include bangi ya recently ba mi man hakni pat joni ke amli ka di aspasan tho ki ai ta udu khot jungi boro ngila pedeng kata kalong aspasan tho sis ngi ya khanang ba ke gi jungi kalong ba kalong equal be boro ubli stio unyo stio ubli sebenarnya sebenarnya apa susipat man hakni babun hi itu ifi don ki bayo ke election ya ka jingsio kolong ba burti si benar yo sajar burti asni yo sajar lam sam bagi lang kepada dia tang syukwa pe katan pe chain dia ba kanong kata kam don ki jing kendo ini noru selama lang jingi la tho sa ka election department bakla accept dia kata kala pe dia selong kanong kata apa ke bonon ke MP election bar ke MDC tang tai boleh semua ya